أكبر الله أكبر الله أكبر أستاذوني كتكبيرات كسني دعائي لتي سني أفعل لمنو أكدعائي قتنيف بابا ميتير جتن تكبيرات كسني الله ميلي مالي نيوني كنت مالي جزاك الله بانكي كنا بانكي زمزم بانكي هندسيتو بانكي سانكيسا نماتوكو شيري بانكي زمزم كيسا قبدي بانكي سن دبرسيتي مسجد كناف دبرسيتي كنتي جرتي سينا سيم تسينو افابر سيم تجرتي اكا ميسن سما دو هنتاني اكا هندسيتو تتي جودا كنافو مسجد نكون غيا دا كدر راجل كبه هندسا بانكي زمزم تودان مودما ارغتي جرا جودا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمرة الله صدق عشان كبالش الحمد لله رب العالمين الذي هداك لدين الإسلام الله لا يسلمنا لبشيني وفقش لبشيني كفرتي إن شاء الله تلوش أي كل شيء بيتسبوتشين بقربوا إن شاء الله مسلمين هنا بإذن الله بغفرام لمن زرعت عنه أتبعي كان شيء بزوزروت إن شاء الله يبازلو إن شاء الله بسم الله الله خير ليوفقش يا سبشون الله ساكالش آمين كسبش بدل لا يدرسي آمين يجابي من تشين أسان نبيش الله بيت ستاش كزيه بالتي صدقة الجارية جل النبي صلى الله عليه وسلم يسولج موتو سيكبر የገቢ ምንጮች በሙሉ ይቋረጥበታል ደሞዞችም ይሁን የንግድ ይሁን የእርሻ ይሁን የማንኛውም ነገር ይቋረጥበታል አንድ ነገር ሲቀር እንጂ ያሉ ሶስቱ ነገር ሲቀራሉ ሶስቱ የተኞቹ ናቸው ሰደቀቱል ጃሪያ አው ዒልሙ ينتفع به አው ወለዱ ሳሊሁ يدعو له ከዛ ውስጥ ዛሬ አንደኛውና ዋነኛው ነው ያዝው እንጂ ሰደቀቱል ጃሪያ الله أكبر يوم لما تحقق قوم قامتك زي يادمت لا الله مسرات لا الله خير مسرات مالته هي كذي بلاي نبزو مراورام كل دقيقة طالب يريد الله بأمرنا اسكين ملو نجار يبلوت كذا ودي استاذ نسلم إن شاء الله تلسوا بتشا طالبو دعوة بدينا تديكتين مايكي بنات ማሻአላህ ያው የሚባለው ነገር ብዙ ኢንሻአላህ ኡስታዝ ለማጥቀስ ያው እንትን ብለዋል ካለን ሰዓት አንፃር እኔ የምለው ነገር ትልቁን ነገር አላህ ወጥቶሽ ዱንያ የሰው ልጅ ዱንያዬ ናት ዱንያ የራሴ ነው የሚባለው ምናልባት አንድ ሰው ተጠቅሞ ያሳለፈውና በአላህ መንገድ የሰጠው ዱንያ ነው ስለዚህ ሰው በተለያየ ምክንያት ዱንያን የሚያጣባት ሚሶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እኛ አልহামዱሊላህ الله بالله من قد متسجون دنيا الله سطوش لله بلش يراسشين يعني تلك سمنا تلك ترف متاغنيباتين بالله من قد سطشوال يسطاشون ነገር እኛ ምንለው الله ይቀበልሽ ከዛም በኋላ ዱዓውን ኢንሻአላህ ዑለማዎች ወደ በኋላ ይመለሱበታል الله ይቀበልሽ የምትወጂ ነገር ሁሉ በዱንያም በአኺራም الله ይወፍቅሽ آمين آمين جزاكم الله خيرا فاطم وي نعم አውርድሻለሁ ዱዓ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ምን ይገናኝ ይሆናል ኢንሻአላህ الله يوفقش እንኳን الله يوفقش آمين جزاكم الله خيرا شكرا ياك ان شاء الله جزاكم الله خيرا اوكي بابا ulfaadha galatooma gara sagantaa keennaatitti deehadeenu bilaal maal jetta waan jettu jira warri Ameerika irraa doktora maqaa daawunnaaf hin ta'u shabaabni duubarra jettan akkuma isin jettan kanaan gadi baane waan isin gabba'uuf deemtanii leellaalla namni waliin taphataa jirtan baabaa shirriyaa diyaana bilaal qofaa miti anam mallee waan biraa yoo isin jettan tatana tartu qabeeffamaa jettan Abba murtii asaasnaa baasaa akka lolaaf naa tolu akka bokkisuuf naa tolu as baasa yoo isin baabaa shirriyaa akka tuttan taate irra deemtatta anka kana taruu as baa
Atiyo Dr. Rahim ina tutu patase. An doktor atto ko war. Doktor ida be. Inshallah. Ayya. Me saganta di fama wali yero ta tutu na ken di fam. Oro saganta Abdi, moed mungkin setelah Ustaz Ibsan asgabalin iski. Saganta schedule irraa ka jirutti nu deema sagantaan yoo wal jalaa dhoofnee jenne deemaa hin jirru bakka duubatti osoo deebisanii Bilaaliin illee asirraa gadi buufna yoo schedule irraa ka bahu taate isaanitti dubbisaati sodaa fakkaata gassi buusan sodaa fakkaata almas bakka keessaniin nu deebi'a Ya Abdurrahman itti nu deebisa isaan irraallee waan barbaannu baqabna dureeyyiin qoree baay'eetu biyya san keessa jira kanneen diinee biyya sibaan yoo isaan waliin jiran isaan waan isaan dalaganii dhaquu barbaanna waan isaan dalaganii dhaabbanii hundee dhaloonni biyya sanii baani waa dalaguu barbaanna kanaaf achi nu deebi'a sagantaa keessa nu beena isinillee barbaade ulfaata. ये सगंता तरतीब मकाना वन गरी का तरतीब बिला के इंशाल्लाह वन फिदे के महीदा को खत्म मतलब जब दियो फिदे रुते ana wa sabba wataka sodati inshallah saganta ame obuleti te nakafete dubbadhu mere fulle sente baate waan harkaanu qabdu dubbadhu namoonni waa waadaa galus ufeetan lakkoofsa lama na barreessa ol isin baasa gasti sentanii yeroo nurraa nyaachuu jirtan namni hedduu ol sentayyo isin dubbisan dubbattan maaliif akka ol sentanii beektan si'a Ustad Oro kia. Ustad Oro ifama waj with a great excuse. Akkaataan carraa namaa kennitan kuni sa'aatii nu jalaa fudhata. Akkaataan irra bareedni kam namoonni hayyoonni asirratti ol bahan namoota isaan jalaan jiran fakkeenyaaf Abdii obboleessi keenya Abdii Raggaasaa ol baheera. Abdii Raggaasaa osoo hin dubbisin nama 10 isarratti fida. Eegas booda carraa takkatti kennaa fi dhaamsa takkatti godhee du'aa godhee saayidii haa qabatu. Akkasuma ustaanni keenya Sheek Riyaad jiran achuma mataa irraa kan jalqabaa dalaggaatiin dalagaa ustaaz Riyaadiin namni jaalanna jedhu kana dalaggaan karoora kan boodatti yoo kana deemne malee namni piraayiveetiin dhufee piraayiveetiin dubbisnaan nama afaanii qabuu hin dandeenyu sa'aatiin nu harkaa deemu. Kanaafuu osoo dhiifama naa gootanii meetodii kanaan deemne irra filatamaadha. Maal jetta yoo yaada naa deeggartan karaa kanaan itti fufna akkasitu irra bareedaadha haala saniin irra itti fufna sagantaan kashi Abdurrahman Dawaati beeka jidduun isin salaamtanii achumaan bilaaluuf seenee achumaan waliin Ustaada Sheekh Abdurrahman Dawaallee ittuma deebina akkana naa godhame yaada kana narraa fudhattanii fudhanne yaadni yaada bareeddu yaada akka amma jedhame kanatti maqaa namoota as jiru kunniin warroonni kun nama isa duubaan jiru jedhu Sheekh Abdurrahman yoo as bayan namni waa kennu hajame isaan irra dhaabatee waa kennu. Aada huwa. Amma akkasuma namoota jiru kana Sheekh Riyaad jala mee namni maqaa isaaniitiin as jala jirta yoo jedhan nama hedduu dhufa. Akkasi haadeen tokko tokkoon bandireeziin godhuu hin dandeenyu baarakallah yeroo isin jalaa dhuma. Guyyaa jirtan dubbiin isii tan. Bas amma tan barra dhaabna baabaa Sheekh Riyaad akkana goonu ila abbaa murtii baabaa Sheekh Riyaadiin diina amma diina qabnaami warra nuun dorgomu qabna. Isinki wali qophooftanii jirtanii warri baabaa Sheekh Riyaad irraa jaalatan asirraa isaan achi jalan waa qabani. Irree waliin reegannee kaanee achi walii ol baan. Oro amin Bilal walitti dachana kiyyaaf kee waan dhaquuti. Akkan. Isaanitti aadee binu ustaaz Magubbaar raada jalqabni Sheekh Abdurrahman Dawaar raada jalqabni. Adeemsa takka isinii sirreessa yeroo tokko yoo eenyullee taate manni keessa mara rabbi jazaa isinii adeemu namni marti sagalee kana sirreeffachuuf yoo wal jalallee haasofnillee tolu jecha amma ustaaz Taalibuun jiraaru yeroon amma nu qabnu sa'aatiin irra turre dheeraadha wanni dalanne ammoo waan xiqqoo isinii galaami wanni kun akka lafaati miti osoo lafa ta'e nama 10 dhaabatanii gizee tokko nama 10 irraa jechan fuudhan kun foddaa tokkotti nam tokko haasaa wal caqasa saniif oro nama dubbiste ka warra dorgommii
بودا ولد ديبس أما نما بردر لكم سخاي هابر ريفتو نما كوداني وكان كوداشني مكا ولد دفا قلمس أبيتي ديكا شني شي عبد الرحمن يكن أما اللي نما كوداشني قلمس ديكا شني دكتور عبد الرحيم يكن أما اللي نما كوداشني برنس أكسد ديب نمالي سچوني نندي أنا وان براون نقول أستاذ إبس ماساج جبسا سينسون دندين ورّي جلالو برّيسا تنو أبسا اتدي باب مسيني أفان تكنا رافود أو دونتين أيه دبّتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وان بلا دبّتو ريدو مليون أنو كنني دعايا أفان تكنقون جرى سنقون أجدتو يا دي كدوبال لي مرتاني أجدبرا يا دكتور إبراهيمي كنا ور أمريكا مراوجي قال ور مينيسوتا مراوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناني ور كل مرة دعائي بغني وعليكم السلام يو دعائي جرسني تاتي شيخ عبد الرحمن إرام فودو مينيسوتا كيستو مزيدان إساني ورادات يا عبد الرحمن إسنا بولي دابر ريف طالبو واجراني تورن يو كنا واقعي سنة ولا يو كنا مران كمي بيجانا نيجت تجرن يوما ورّا مينيسوتا كلام نتوقع جهة تركين نودن دو مجموعة الرامليون تكتي توبيا فودنتات بر دولاركم تورما مو مخوشني هاي ما انت أنا كوتا كنا دبلاتي دولار جرّابي كنا بيقولنا مينيسوتا تيجا جرّانو كنا من مليون كنا نيجي تمري بكرة جرّايوم كنا نيجي الرأيوم كني نازل كني تبي رافوتي أستاذ جت تسمبرا جاي ورّي هذا ما ويون دوبنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مصعب وعليكم السلام جرت وكامل الحمد لله أنا جرات تهيئة عسكرية أنا أما اسم مراد بيسوف سلاح ويكين نجمع ناس عارفين دمجرا وسوغرا سكنتان وسين سفتني كم الفاتحة كبجمع إن شاء الله مرة في سنة أكاننا ورّا شيخ دكتور عبد الرحيم بدأ تيجي دعاء تاسيرني waan dubbadheera Sheekh Abdurrahmaan maarree waan goonu mee yoo namni as jala jiru jiraate give me 5 times I'm gonna follow the direction of the Talibuddin kan kenna san jala deemna namni nu dhageettan jama'aan keenya kamisoota keessan warri nu dhaga'u jirtan nama kudhan barbaanna maqaa kiyya kana as jalatti nama kudhanii kawaanu kennu barbaanna takka lama daqiiqaa 5-4 takka fudhanne eegasii gara biraatti dabarsina mee namni waanu kennu eddan waan iyyattan ol bayaati asirra nambara kaayaati maqaa keessan nu hima isinirraa fuuna jazakumullah khairan keenya kamiliyoona tokko akkasuma nu qabadhaa gayerooti yoo qabsootti illee wanni barbaachisu jiraate tuma deebinee lolarraa galuuf hin deemnu aga dhumaati akka fete dubbadhu mee maqaa faaseenuu kan baate amma okay nama biraanu seessa kalaas nama ifan waa dagalu beetan lakkoofsa lama barreeffadha nama lakkoofsa lama barreesse naa galcha baaba ani galchuu danda'u wanni xiqqoositti na rakkisu jira lakkoofsa tokko Minnesota lakkoofsa tokko naa baasaa mee naa fuudhaa naa seensis barakallahu fiikum lakkoofsa lama barreessaa namni seenta nama lakkoofsa lama Samira eebbiso Samira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تنام جرا أستاذ دكتور عبد الرحيم تنجتو تاني لاكو نتدرتي أورو بران تجرتو مكاني سنيني إن شاء الله كوما ديبا لاما إثيوبيا نكنا. الله. سميرة قلتي ساني قلتي سميرة. قلتي. يا دا جيجي. الله أكبر. واجر شيخ رياض البيت إياه إن أبو بكر كيان المتجاني لا كتبنا أستاذ ولي كبدني دعائي هذا ولا يصير نمنا بلم تيجو جراتن مكان إيجا جول ربي مكان كيسنا إيجا مكان بدارا مكان كينا إيجا وري ولا جرون وري جبت جرو إني نو كمتان ساتو شفتا كنا من سودان كواتا كسودان كم نمني ولا جرون نما غرتي كنوا كبلالي كنا كواتا كغرتي هم تك جاتا كنورا نزتر هذا بادي وارد تكنا كم جدي نزتر تكنا بسنا زتر ده بدأ كيجان نمني برايو جرات Anu dhageettan keessattuu riibii alaa kana jirtan Kanaada
Aga Australia alle imala labannan waan gartee si qofa biti anjaan tanallee nagal tuuti debar Abdurrahman dubbat Abdurrahman Hasan dafiseen seeneera dubbat Hamzi Ahmed Abdurrahman Hasan Hamza Nasensis Abdurrahman dubbat Abdurrahman Hasan network isaa dalagaan jirre kana bakkanne ya Hamza Rek macantama jette ararama banti number alam adati ararama nakatta jette kuma shantama jette obole pinten kuma shantama Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Hamza Yes. waktu khairin cufti dafi wan ngurufte nuken makakena di ajir warra adati makakurahibi makasi Bukan mah jadi lembet ni dia ada lama tu hati tiang kita ni. Saya sabur bena. Kuma shanta beda tu ni kuma di besin ni di dalam tu. kuma di bakasi rabbi sini makin uring ke sembaraka aku dafa Muhammad Wah ada tiang aku dah. bahasa ustaz no amma namu Quran tak berbada nama Quran enggak fadam nama Quran nabi ada bersina nama agama agama tina bersite nama lama nama sadde tunuha ya rab ajo lega misal fachisina rabbi sini misal fachisini dafa elu medam ni sensisa jirtanna sensisa oro ya me sagantaa nulle kenna ustaazim san waan sagantaa biroo qabanii ol baasaati waan itti qabadhaa isinii kennanii abu ani taa'uun danda'anii sagantaa biroo irraa baafnee finne isaan ol guddisaanii miliyeena tokko itti yookiin miliyeena lama irra kaaya okay ustaazim san usensi saayee umara komitiitti deebina waan jarjaranii sagantaa isaanii kennaati haga itti qabat oro haga itti qabattu situ beeka kaa erga rabbi sii fide tana sitti himaare miliyeena lama tikabatu akka miliyeena lama sannu kennanii adeemanii viidiyoo na saabayani illee gabbuute yoo irra baafte gabbuute mirga keetti miliyeena amma takka odoo shanuu jettanii isaan maal kumari bayyanu nu gaafatanii torban takka guunnaa torban takka amma masgiida qoreetiif ustaaziif isaa miliyeena lama nuu fuudhanii ofii nuu kennanii ummata irraa nuu fuudhanii isaan dhageeffannaa viidiyoo na saabayani sadii onnuu siquu qaba oro yoo dana lubbuu nama kuma 500 nu gaafatanii nama kuma 500 kenni viidiyoo na saabayani viidiyoo okay ustaz azmaya Datang ini ada miliyeena lama wata kasi doti azmaya rabbi ki azmaya me ibsa ono dufanira nika rakasa please Maiki Kulo kasi dufanira mashallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mute jirta di bahasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh haga nasijaana tabara bilbili keessannu jechuun jabarraa meeqa dubbanindee bitta harrama qumanatti tajamtan malee haqiiqaa miti fakkaata as jala lammaadha inni taatee bara yoo ol seentanii mul'attanii barra laa mul'attanii miseenne as jala teenyee nama nu dubbisu dhabdeetuma baanii kunne ani osoo na dhukkubu yeroo dheeraallee taa'uu hin danda'u yeroo hedduu deddeebi'ee ture ala kulli haalin amma